Uyezwa na. Uyezwa na. Uthokandaba emagumbamane omhlaba ngemandla sibaya esigodlweni elitsitsini mhlati ngemashumi lamabili nakuthathu imbala usho njalo ke Mswazi omnyama kulabaluthuli ulodunganzaba wasembelebeleni ulodunganzaba wasemambondweni uduma phasi bakuzwe ngezingcingo msakandaba bakuzwa ngezingcingo bayakubalekela bayethe wena waphakathi awu bekunene ingwenyama ingithuma ukuthi angitshele umhlaba kwekuthi njoba na icabinet kanye nale bangangidvunankulu bangasekho ehhovisi njengoba kusikhathi nje selikhetfo nesekwakha uhulumende lomusha ithi ke ingwenyama yemhlaba emandla labeka kundvunankulu emandla labeka sendvuneni tembuso lawo mandla asata umbatfwa ngilong chief officer eKing's office kulesi sikhashana kuze kube na uhulumende lomusha kanjalo ke bomabhalana labakhulu ematikweni bayalukelekeka kwekuthi lapho kufuneka khona imvume noma ke ma approvals kuyafanele ukuthi batsinzane na chief officer njobana sekunguye lo mbathe emandla ekuba indvuna yembuso lophindze yembathe emandla ekuba ngundvunankulu kwesikhashana bethe wena waphakathi